الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبلي الإسلام على جاية جماني في مسجد دي جنبون والمانو فتنة جمان أبو جمان بكرموني جمان نظام ترتيب دبوني مسجد دي جمخان أول ما فكرت أكانجو سبلومان نبوتي بلومان إسلام مبوتتون أماسي حرركم بحاسين تبوتتوني واتربي برادف تيمي تنو مناماتي رب نور هداب رب نور هداب أما جماعتانان أني كانجو إدو شريعة ولينيشن سين نلال جمام كوني خانلا تكاك أبصر راين ديبيني جمان خوايان جب سیبر اکم جاتا ہے جمان خفن دو جب سیبر فنتالیی جب سے جمع آبر لال دوبا جمع اکنا قب ساواجر خگملو دیبوتاتی نفبودن دیبین خگمل امتاتی نفبودن دیبین خگم خیشاتی نفبودن دیبینی خگم متانماتی نفبودن دیبینی جماغن ایو جنده خجبتاتی بگو آمی میں دو حرامی حلال سر راگافچو ہون تہین موتمان تہینیا خبجمتون اکار رجمان تتہیغانا خم موتمان میرد آب جماغنا خمبلا ہند بیایا سے فرقا ورمو رد دیبی سے جماغنا موتم مانتے انیا دیرو نگے اڑبتے مو نگے سے نویر رام فتتے مال جگے سے جرتی انجا تنافو وننی انجو موتم مانتے ابو ایک ربی تھی موتم مان اببابیات abbaan ilmoo waan irraanfatu qabeenya isaatis hin irraanfatu qabeenyi jimaa qabeenya mootummaati yoo jenne kijiba qabeenyi biyyaa keessaa'u Harargee baaseen nahaa jimaan kan mootummaa sababaa ta'e yoo jenne kijiba duuba nutuun irraanfanne mootummaan irraanfachuun ni mala adaraa wanni mootummaan jennu نيو علماء إثيوبيا تاني يو غمتا Harargee بحاسينا تاني يو علماء دم إسلاما تاني موتمان تينيا يو جماعنا خموتمان كيس جرتو تاتس موتي أولي ربي صداته موتمان جمان راميلا والفراتة جمان أكدوري تهانو ديبئو yoo jimaan akka duritti deebi'e mootummaaf bakka deebi'ee enja yommoo mootummaan keessa hin jiraatin mootummaan alaamana siidhaa quban qabaa hin qabdu jechuun waan fakkaataatiimi cal walitti nu dhiiftee cal jechuu tana dhiiftee naggaadee jimaarraa quufaa jirtu kaabbaan jimaadhaarraa agabaa jiru adaraa hanur raqabdu hinja jimaan tagama mootummaa akkas tagamammoo halaalinaa haraaminaa saataati akka ja'an halaali jechuun dhagaya waanuma rabbii rasuul halaal godhani haraami jechuun waanuma rabbii rasuul haraam godhani جولم بلوغ رياضة تجريدي بدن دبرين الرجبة حرام قدون دنديس جولين
استنجانا دبت أما استنجان ulagaa sadii qabdi wanniidhaan istanjaa godhan edoo bakka sun harkanii humaan jiranii edoo shurufkootanii shurufkaan hin jiru edoo dhandhamanii dhandhammiin hin jiru wanni dhugaatiin istanjaa godhan joollee istanjaa hun beeyne ilmii rabbiitiin garaaf irraan fuudhin jimaa haraam godhuun taatu wanni jimaa haraam godhu rabbii rasuula quraana hadiisa keeysaan harkatanii akka adaba godhani janna jimaa jechuun warri haraami juukun akka jaan farshoodhaanii wal fakkaataa jaan mee isinuu isinit gabaa farshoonii fi jimaan samii dachi addaa jiran namichi farshoo dhuge waa barreessuu hin danda'u haadhaa fi jaartii addaa beekuu hin danda'u fincaan harmaa keessa garaa geeffachuu hin danda'u namni jimaa nyaannaan qamaanaan ni jabaata ari'uu ni qaba ceehu nama duraa baha nin dalagadha juudhaaf ka duguuggata higamo jimaanii fi farshoo waliin fakkaattu alla silaanurraa adaba godhanii hinja yoo adaba godhuu baatan ammoo wanni nuti hizbii bal'aadhaa dhaamnu ilmjoolleen ta'amma salaata sagannu kana yoo ma'muumni masbuuqeen faatihaa dhaqqabachuu baate salaata rakaa 5 haa godhuu tayyattu laala akki umma wallaalumma dukkanumma namni yoo dukkana dhugaa jiraate akka wayyaati yoo iftiina behees akka wayyaati dukkana golgola keeysaa yoo deebi'e nama golgoleeysaa joollee xixiqqoo tariyaada buluuqaa tajriidii firraa eegaan isiniin jaa farshoodha jechuu akka jaan nabi muhammadiin alayhi salaatu wassalaam maa khaamara al-aqla jaan waan surrii nama jijjiiruu jaan hadiisa biraatitti immoo wafattara albadanatiidha waan qaama laaffisuu jaan waan surrii jijjiiree halkanii guyyaa wallaalchisee jaartii fi haadha wallaalchisee qaama laaffisee firra fincaansisu jaan mee nama farshoo dhuge ha fincaan sagaraa dhaquni gartaniif umarra fincaana duuba jimaa wal fakkaata jimaa yoo taate wanni fakkaatu tafakkuha jaanii qananiifa nama biddeena nyaattu malee nyaattee dhugdu malee dalagachuu hin dandeessu yoo jimaa nyaatan akkuma nyaataa dhugaatiiti jimaa wanni haraam godhe arraas boruus waluun fakkaatu farshooni farsho jechuun nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam haa isinii galu farshoodha jechuun waan surrii nama garagalchee surrii hadoochee humaa takka nama wallaalchisu qaama laaffisee ol ka'uu nama dhoorkuu jaan namni lulluuqannaan dalagachuu dandeya aduwwii firraa ari'a duraa cahu duraa baha akkasuma namni lulluuqatu dalagachuu dandeya ilmaan saana gabani fooqi jaara masjida jaara waan ajaa'ibaati suniifuu wanni jannu nuti wanni waa haraam godhu rabbii rasuul wanni waa halaal godhu rabbii rasuul joolleen tuni nuufilleen beeytu jimaa kana akka jangaaf tokko ulamaa biyya takkaatu ammani abalun ju'u jimaan haraamii jaan oggaasi ulamaa iyyaman akka jetteen sa jimaan kuni midhaan nyaatammoo baala nyaatammoo hidda keeysaa qotanii nyaatanii jaaniin
فقالوا لنا نحن لا ندري هم بين جانين فقالوا علماء والرأي من كجتين خك شوكاني فان صاحب البيت أدرى ما في بيته جانين أبام منا وام منا ساخي سجروا اسمه بيخا بكنيا تنوم بيتني وام بيخان تكا حرامي حلالي مراني مرتيسني نيهم بيتني مال حرام جتني جانين فسكتوا أجمع جلسا جيتشو أما والرجمان حرامي جو تكاهو غمنا غمنوما واني حرام إفي ثانيتي نيسين قبن ربما تجين ثاني اللين جمان تاتو yoo taatellee dhaabbachuu sin danda'anii sin beekan akka jaan duubaa wal fakkaannu jaanii jimaan haraamii jaan tuni haasidummaa hinaafumma malee waan shari'aan jetteemi namni jimaan haraamii ju kunoo gamtaan ulamaa Itoophiyaadhaa أرمى جرتي إثيوبيا جرتي مخينا شدتني وان براتي فوني ديمني مخينا شدتني خان طيارة شدته خبي غيثات الكتاب فرته خنو أرمته إنيا نخنين جرو هانو دفني هنجا يهون انجران نمو هنا فيدا دبا أكنا قدا yoo qabaatanaa dhaabbatanii wallaalanni gargaarraa wajjidhaamna ammoo wanni niin dhaamsa jabaa dhaammachuu fedhuan mootummattiin dhaamsa jabaa dhaammachuu fedha jimaan akkana tatahuun mootummaa fi shaabii duudaa garaa gooti adaraa ummanni kuni ummata galanni isaanii guddaati mootummaa miila lafa dhaabe ililchuudhaafi qaban malee arra qabeenyi isaanii qabeenyaa gattahuu hin qabu adaraa mootummaan akkanutti hin callifneen jedha akkasuma ammaas warra naa oliitii jira Sheekh Ahmadittiin isinii dabarsa janne waan jennee jaa sheekni akkasuma yaaddaa jechuun lakke yaaya laal sheekni waan jedhi dhageeysanii tanaachi waan inni itti da'uun qabu jee dubbiin tanume jee jimaan qabeenya keenya jee nama tuttuquu waliin taanu jee mootummaan harkarraa fudhattuu jee Allahu akbar haya kun jechuudhaami tartiiba keeysan numa oofaagaa way hawaasa keenya guyyaa jumaati nuti abbootii keenya lamaan irra warri isaan muujaan abbootii keenya olumaa sheekha keenya Sheekh Abdulaziz Isa sirnu bira nu gogaa jiran Sheekh Yaqiini Sheekh Abdallah sheekhotii hedduu bakkattii kana jiranii nu hundinuu abbootii keenya lamaan irra waan afaan isaanii muujaan giyaadha nu tokko Sheekh Abdulaziz Isa mana bira jira yookaan naamitiya an sheekhanni hin kaan guyyaa jumaati achi dabarsinee afaan isaaniitiin nuti isaan bira jirra akkuma ulamaa keenya jettu kana nuti jechaa jirra kuno kasa sunila muftii keenya doktorri keenya Sheekh Ahmad Hasan doktora keenya